Ainda peta nukada pukore Ekisoni kotom na boys na kolwala otem loko Otuboi ko district loko kalaki kesda potu ko jaunos o jokono ido korayo kotom na doketa itida naka polon noy lera polon ichulon loka itemuno kineta nukada pukore Ekisoni lo David Emolo ngesalim daebe ay pudlo ka kesa pukore Ekisoni lo nesnoino kanukada yaun ejana kinelo ko itunga ko yapieda keditunga sokoni le reso sokoni le polonoi lolo apartna soliti dumusi bare le dotosi akitu kubere bona dotosi bala kwata rairas to ma kwata rengun luegwela rai bala kwata ta kaisangon esiberi maruti so la potungo gwelasi konyi kota sa alimokini tungala okingabe o yauti bareni o yauti boro kere le jase ja gwele keda gwelari ne ipuitunga esokoni mamsi omiti bale potitunge pu kwana sokoni Richard Egesu lode nyound kotom noka berpila kotomono otem loka ogwolo ngesa balde ba jaut na ka Ekisoni ni luipu nese jokono ikaya mejas kesa gwelanarak narai e pirre kwes kwana gwelanar kechiboro irwa na pu kotomono sikot sokoni ni luipu lude gitigita konye kere koya piete konye luete ngata lolwala ne e jagwelanar konye sokoni seroki lela buna chote joke jok so na nyutingo eduke ja eduke lo singaren usodi lipiti ngebe itogo ilu yatan kinanya tete ne bunedo odumu be golon kina kosodi Dennis Eroku la oteda gwelanar amiet ngestabu kolim daebe kara dengare sokoni Epona la geunor todunt daebe kotomono lapio arabu sabiti chele pontos kongaren ebune namba da yatain chato mo uto dama mitu be naka aneno wale tiber ero napeda outer apukore sokoni lo ajaebero bawon ateus kanuka daisi alitunga kosodek music nesda aduo kotomado ketait na kokuju Michael Nyinge Kanuka TV East Kokabirmaido District